Thitani tuciokithia tuningiririe mauvu ala menthini mathangu maitu ma umuthi ni twothocha na moko eli nyanitwa Betty wa Mwania na ninake Salsha Betty wa Mbura ni na wikwatyo kana wamukie nesa na ilungu situ ni cia kwendese ni thandio kuningiririe mauvu ala methanguni ya The Daily Nation na kwa nitha ndio nengerile mauvu ala menthini wa ithangu ya The Standard na mutwe wa ithangu ya The Standard kana mauvu ala manengetwe wito ni Ruto's mystery calls kana indi simu ila President William Ruto wako nayo ndani yako muthulwa kwa ula wae munini wake Rigathi Gachagua kavinane kala indi wasembiwe sivitali kukwata witi na kavinane kou bala wendeka kuvika mbe wa nzama ya mbunge ya Senate kusongia makoli na indi uthio wa ithangu ya The Daily Nation wonanite mauvo yulo au sakwani uloba niwe kutwaiwa kuya Emurwa Dikir na indi ni wa kususia mwanya wa ulo na atiwe ni thayu itina wa mbanga ya ndeke Johana Ng'eno na ni ulo na atiwe ni thayu wake mwaini wake ili mwakani uangilili miongo elina thantatu na balayu atongo imangaliko ya ulei matongo uwe ni mutongo wa chama cha DCP na keni Rigathi Gachagua ndumwe na alamonga mite na chama cha UDA anothiwe meisindana kana meithimana vinya kuona ula wino tonyi wa kusinda kibila kina indi mawasu menthini wa page 4 na page 5 ithanguni ya The Daily Nation gwitha ndio kunengelele mukoliku ithanguni ya keli ya The Standard ni mauvo indi makonete ndakitali Dr. Obwaka ula indi wethiwe kiwambini na kuvingi wa seli aikonanio na utumi muthuku wa ofisi kana mismanagement ya ofisi wa sivitali wa Nairobi Hospital wale ndi President William Ruto awetie kana nde ulikilila uthukumi kana nde ulikilila ungami wa hospitali usu kana akita ubanga wea wale ndi itina wandakitali ukwitha ikiwembeni matukio 14 mwamwi wa katatu asembiwe sivitali itikuthimwe ya mwi wa katano na kupronounce wa dead wale ndi kwethi twekana moka wake elese kana niwe mume niwe thitwe mutabia kana thayo wake we muicione kuma asa kuwa kuoselela kwitha member wa board ya hospitali usu wa Nairobi Hospital thitwe wete kana thayo wake we muicione na thitwe kwata matisia palaindi wa kwati wekiwe mbini kananya na mabicho makumanage hospitali usu na hii palaindi mukawendie kumumya na bond ndene wa cell maofisa ma polisi mali ya masia me under control kana ni orders from above me kabikie na kumulecha na kuvingiwa buna aina mathina mango complication tiango na kuetokana ndailite ku expose wa mbebone kindu kila cha sukumiye nicho cha sangiye banene kotiwa ni thayo kwake na indi mawasu na mone thangoni ya The Daily Nation indi ngwitha ndio kunengelelia mo o twende nambe page 2 ya thangu ya The Daily Nation inene amwe katwa mawo ala makwite kana mosete kiwango kinene cha ilobia ungwa kadi ya SHA na indi report ile nengaditu ni mwandiki munene muvea ni CEO wa SHA na ke eta Dr. Masi Mwangangi yotakana mathina kana mawo ala mo kana sia na ikua respiratory diseases mosete kilungu kinene at 21.4% na indi makatwa ni mathina makona niti na digestion infection diseases ona uyobo matano na mawawe langi methia me a bit chronic na weta kana nimo mosete yu kilungu kinene cha ilovia nundu akwithia respiratory diseases ni claims mbingi ile simitwe kana nimo nandu ingi ala mokite na mauma muthembosu indi andu ala methitwe mena mawota cancer chronic diseases ondumwe na maternity asu nimo mosete kilungu kinene cha ilovia nundu wa ndebi na indi mawasu me katika page 2 ya thangu ya The Daily Nation ithangu ya katatu ya The Standard ni mauvo makonetie umbano ulo twaiwe kana ulo ubikiyo thela wa muthanyani wa yo wa ma president kauta mandesi ya Africa kana Africa Forward Summit ulo mini uthela muthanyani wa yo balainde ma president ame umanda mausungio mama thina alame kumbelete ndesi ya Africa ondu wa kwambate ondu wa kuongelanga utandidia ondu wa kululumilia ngwata ni wakati wa ndino Asia Africa balainde tina wa umanosu kuthela wa muthanyani wa yo kwithiwe na concert vaye Kasarani Sports Center kanamo International Sports Center lani Kasarani Stadium palaindi aini kauta wamena mawona ni mabiki yo twaiwa kiwanzani kiu
Aya mauvo ala me page 4 ithangu ni ya The Daily Nation ni mama nengetu ito nthini wa ujuwa ithangu ya The Daily Nation no menene ya usakwani uloba ni wakutwa iwa kuya Emurwa Dikir na ni kususia mwanya wa Johana Ng'eno ulona atiwe ni thayu kumana na mbanga ya ndeke na yube na ateti kundu kwili be na ateti wa ingi indi be alama kuoneka ime na vinya munene kana alama kuoneka matona kwithia mena witu kana alama sia itu muno na indi bena ateti okauta indi bena wa ulaungamite na chama cha UDA eta wa Kipsang Keter na bena wa chama cha PNU eta wa Desma Cherono Vincent Rotich ni wa chama cha DCP Gideon Koech ni wa NVP na Kenneth Kipromo ni wa RLP na yuko kibila kithia kithimanya muno ulawe na binya kate wa President Dr. William Ruto na Rigathi Gachagua na yu sakwani usu wekwatiwa kutwaiwa muthenyani wa umonthi umonthi no kwena sakwani usu by elections yes mawazo na wisomie ha nthini wa page 4 na page 5 ithangoni ya The Daily Nation. Ithangoni akana thia The Standard ni boindi ve mauvo alama nengete uitwa thangoni thi Gachagua kweta kwitha IMO. Gachagua was genuinely sick during impeachment. Balaini Dr. Gikonyo lawa ni wenda kitali wa Gachagua lao twa moita kuma mwaka wa 2006 no bikie kotini muthenyani wa iyo ikwani ni akwithukisa kunguthulwa kwa Gachagua ulai ndio kwenda atongwe mwanyane wake akita kwenda ebwe damages kana ebwe benefits lawa lite kwitha ekwata palaindi Dr. Gikonyo weche kana Gachagua IMO no withi ile bathogu ebiniwa na gukuldwa kana ni witha wakitito mubitha ni kana ndakavike sikalone sia Senate kukulwa makulio na ambao batheka itheka ile ama ridiculous sarcasm ambao theka na sana theka ndikwithwa niona ikuli ithoite serious naendeka aisongie ye serious na wetakana yes Gachagua IMO na kekanda asebwa hospitali kukwata wetu witha ai katika risk ya kutiwa ni thayo na asia mwenda evidence evo nenga thipo juma ukuli ala mende kumila ni yulua then makwasekana Rigathi Gachagua aibithie ni kana unena nyosua kwa muthula kuma utongo ini ndukatwa hivi inde na mwangi mayasi ati kama alikuwa hospitali whether he was there or not as long as when a medical reports sikona nyakana hospitali at that particular time mundu wewe etete na kwa siati kumuthula kwake kuma utongo ini kwa yanewe ibinda yani it was iliharakishwa na otowe yasi ati ndane wa mwana wa kuitetea you know to defend himself na kitumo kwa siati haikuambatana na katiba na kile yasi ona kamuende napata wa kusio kanthini wa mwanyosu no kwendane we damages ya kumebindela wa nguthulu kumotongo ini up to the time ila wailite kumina otongo ikana kumina tamu yake na indi mabwasu meithangoni ya thantatu ya The Daily Nation sharp exchanges at Gachagua Oster hearing ningisia isia o mabwasu kana onena nyosu nino nyebe na mokulio maati wo report ino daktari ukunengane Gikonyo kunengane kwasekana at the point that the Senate proceedings were going on ainake ni maugo no nimepema kuli kana ni maugo na kabinani kungikonyo weta kana president Mwandia Kenya President William Ruto ni wamukunije simu ndo mana health status ya Gachagua na mosonge accordingly palaini na Gachagua kuweta kana IEBC yaina mundu woko sakuwane kwa Kindiki kana mama yaina mundu utona kuweta kana Kindiki ni fit mwanyani osu ona yase kana maya twice ya public participation ndula bailete kana wasanya wa maoni mamwene nthi yulwake na amwe katwa tete imake mama kwani mekulia why did the president call the doctor aina interest miao ndini wakuwa kwa Gachagua haya nikati wa makula na maendea ukula ni wa kwani nesu ya Gachagua ithanguni ya katano ya The Standard mauvo makonete di President William Ruto kukunia maleve
Njoki kana Justin Njoki nugundi ni wakusakua kwake kutwika kuthi ICC kwikire kana ni watwika judge kotini ucio wa ICC pala ndio manone wa Africa Forward Summit wonikie kukula nthi cia Africa kukwata mbau na kumukunisa malebe Justice Njoki nugu kuosa mwanya ucio wa kwitha atona kuwakilisha nthi kana kuwakilisha Kenya kutwika judge wa kuma Kenya kuthi ICC aweta kana ni withiitwe judge thini wa koti cia vanthi ya Kenya ni wonanite kana no bikigite kiwango cha kutwika judge wa ICC. Mauvo asume thangoni 12 ya The Daily Nation, Ruto officially launches Judge Dungu's ICC bid kotini munene kana International Crime Court na valayu wambio mukonia maleve ona kabindani kape na summit kana Africa Forward Summit musini lobi kia na kumuintroduce kana kumunengane kwa amwe kati wa head of states kana ma president ala mebikite nthini wa umba nosu na ame munene ama masese kana she's capable of taking that space na yase kana ethani tukasi andala memyanya nesu ni matoeti kuthuku mondo la validity why can't we represent our own or send our own ithangu no cia gatano ni maboma konete nthi ya Tanzania kumya koti ilevete ile sowe vanthi ya Kenya kwa kilungu cha 16% pala indi koti wa nthi cia East Africa ukuweta kana ni uvathukanu na meya na kana Tanzania ya ilite kumya koti mali ila yumite kana ilivite sisi umite vanthi ya Kenya maweta kana maumya koti usuma atweka ni meumya cha lasma nthi ya Kenya ni tona ku withdraw kutoa kana ku export mali na kuthindi su ya Tanzania ni mawala methangoni ya katano ya The Standard na indi tisioko itina vani ni report inenganite utalo yulu wa amanyi ala methi tumeikolela school katika na dropout na indi ukunikili huona nyakana imwana niso sikolele school katikati kwesiele tu likana kana otwe wiki niyo kana chumani kibe na report inge no umetwe ikuleana na report ile ilitwa inengano ni serikali kwisilamu byano wa kisobo yulua amanyi ala makolele school katikati yase kana serikali kwisilamu byano wa kisomo yase kana wao wamejaribu kuhakikisha kwamba there is 98% of the transition kuma junior secondary schools to the other side na panonika twetu tukunikite muno nundu wa early pregnancies indi ne report ya umunde ne iweta experts say boys are often driven out of school due to pressure to provide for themselves and their families na indi ikaweta kana tumana tutano kati wa yana more boys 5 in 100 than 4 girls in 100 of school going age are out of school in Kenya na indiki ucho ndikiketa 5.7% ya imana ila sumite school katikati kumana na pressure na indi activist methi tumeweta kana boy child ukokola school ni kwithiwa kana girl child ethitwe kwatililwa kwa kilungu kinene na andu makolwa ni kana kaka mwana kana ona koneka ilite kwikiwa vina na kukwatililwa ati we as a justice for boy child what happened dikosete anuma kundethe cia kutetea boy child na indi twikunikilo mauwangi me page 10 ya thangu ya The Daily Nation makonanitie na omuvia wa kisomo wa kananza ma kuandika alimu ya TSC ile kweta kanani kwithiwa yaandika alimu 20,000 na inenga promotion alimu ange 30,000 nikana kwikithia kana maundu makonanitie kisomo vanthi ya Kenya ni mavikiana kwa ilanga mbeange na huu kakabindani kakwithitwe kuiweta kana kisomo kicha CBE kia saithi akina mitalatala mieli kumela chambe na amwe katwa alimu ala meusomethia kisomo ki maina maubundi sio meani tena kitumini ki we saithi ona isi ana they are kind of misled siana ila si usoma yusi bundi wede mundo na ikota namba kwa ilo cho kisomo kicha CBE na ala mebo yume na mabundi sio ala meani tena mo meani that is a shortage of teachers so serikali ya saka na akusilanza ma kuandika alimu ya TSC ni kwithia yaandika alimu 20,000 na inenga nge 30,000 promotion maovo asumethile thangoni ya 12 ya The Standard balaindi muvia wa kisomo nthini wa financial year 2026-2027 ikwatie billion ili kwikithia kana ni
promote alimo wala indi kwena na TSC wetekanani nthini wa 4 years nthini wa kilungu cha 4 years maminite ku promote alimo 100,000 teachers 100,000 teachers ni maminite ku promote wa nthini wa kilungu cha miaka ina mawasome thangu ni 12 ya The Standard na indi katuni ka muthenya wa umuthi sorry blame the MPs katuni kike page 17 ithangoni ya The Daily Nation na indi kona nitie akaeli umoko thambia umwe kwoko na asiti tina aetie nuko nena yasia sorry blame the MPs na yi tina yube na pena mundu wingalini ngalika ililo sindu ina ibila ulu ina kabati na yona niti mutongo familia and uloko ne kateri gathi gashagwa na yu kabati kalake yulu angali yake kalaka kimite ngali yake kaungama kaandikitwe just impeached ayi mundu no kuthamba moko kana mundu mukoko kuthamba moko akasa sorry blame the MPs so the MPs walichangia sana. I don't know. Maybe not. So una musesi kithia kanani we kwatia mathangu asumeli we kwatia mavo asu kwa withian mavo angi maingi alame thangu ni ya The Standard na ya The Daily Nation nyene to Betty wa mwania ibina nite vasa ni thodi cio kithia na mwanito umuthi twende na unene wa umuthi before tambo mina Betty wisi mutongo yina chathi kinene muno kikwitwa mutongo night na chathi kiu kivangithitwe matuku 5 ma mwi twende twa thanthatu Machakos Golf Club ni vambo sini wa Masako ni sherehe mwi kwitwa party ya Tongoi na bena aini alama vangithitwe nondo nisokethia vau bena iwango ilini ngabitwe kana kaisali gate na kosa slinki bana 3 isi ni regular VIP ni 1000 nende dawe ndo ikala bandu bena couch bandu batena ndo me kusunga wibata na stress ya kistaarabu ni 2000 VVIP ba Machakos Gold Club tuna aini mebo ani isi ando meneta usunga mono so tukethiwa na aini alama kwa itha cia ngitanesa maima kethi wapo Kenywa Maria kana dika kethi wapo vosi ungu Mauda Sanita ende mwene kithio etwa Bosco Mulwa wa mother akethi wapo na kai wa superstars ndagitali abo matona sindano na indi chathi chukivangithitwe matuku 5 ma mwi wa thanthatu iketha Friday Machakos Golf Club na indi Mutongo TV na Mutongo FM ni kuthocha we na tukitha tukunengelelio metalatala ilengi ikonanitie na chathi cha muthenya usunye ni twasaltia Betty Wambua ni kuendea muthenya mwailu.